magacoka gutera inisio gutonga wa mamilioni ma mbeca uria maragwetanio kana megwatiri kwa hinda ria mwaka umwe ni uhithukitio riri metereire gukinyo igoti-ini gucokia thitango cia kwigwatira rekondi cia thirikari cia ibandi na thutha ucio gucitumira kuiya mamilioni ma mbeca kuhitukira Fuliza. Mogi wa Maina no wina riboti ino. Wishi kuretwe gitavanio ni arume 8 aria mari gatagati-ini ka ukuru wa miaka 24 na miaka 23. Arume aya makoretwo makirutira wira kaunti-ini cia Naikuru na Trans Nzoia, na nyumba-ini ino iria iri itura-ini ria Kiamunyi kaunti-ini ya Naikuru niyo gitumiro kia uici uyu. Isaac Kipkemoi, Gideon Rono, Maxwell Refodho, Gideon Kirui, Moses Rono, Collins Kipiegon na Edwin Cheruyot mahovaneirwo ni maafitha ugaceru itura-ini ria Kiamunyi iri mutongoria wa Peter Gitahi anyiteirwo tauni-ini ya Kitale kaunti-ini ya Trans Nzoia thutha wa mutego wa DCI uria marabeirwo kwa ihinda kumanyitukia. Batoni ene waranyitirwo na indo kihiri iria ni hamwe na mashini 14 cia kwandikithia raini cia Safaricom, thimu cia moko 40, mashini 6 muthemba wa laptop, mashini 7 cia network, raini kihiri cia thimu, makiria ma fomu 1000 cia raini njeru, kandi 200 cia ATM kuma bengi itiganite hamwe na ngirimiti cia kugura ngari. Ekuwero acio makoretwo makiandikithia raini njeru cia Safaricom na thutha ucio kuihuthira gukomba mbeca kuma Fuliza iria makoretwo magikomba mahinda kwa mahinda na makinyaniria muigana wa mbeca iria matanyite gukomba hari o raini makamite. Anana acio mabeirwo mutego thutha wa arugamiriri a Fuliza kurigithio ni namba nene ya akombi makiria ya uria makombithagia, na thutha ucio akombi makarega kurihana raini kahorio. Namba ino ya akombi yongererekire o rimwe Januari-ini ya mwaka muhituku. Kuringana na maafitha a DCI, raini 123 cia thimu ni ciandikithirio Januari ya mwaka muhituku na ikiambiriria gukomba mbeca cia Fuliza, na thutha ucio igicoka ikihorio kaimana na mbeca cia Fuliza ikinyua kagera. Maafitha a DCI akwitana na uici wa bengi mahithuritie ati mucori wa Jameno Peter Gitahi ni athogire mutambo wa ruhonge rwa uheani wa ifande ministry-ini ya ugitiri wa thiini na akiambiriria kwandikithia ifande cia maheni iria ikoretwo ikihuthika kwandikithia raini cia mathara. Kifande kimwe gikoretwo gikiandikithia raini 5 cia Safaricom na gukomba mbeca kuma Fuliza. Ihinda-ini ria mwaka umwe ekwirwa ya megwateirie utonga munene kuria maafitha a DCI mahithukite imwe cia indo iria ekwirwa ya magurite na mbeca cia uici. Gatagati ka indo iria megwateire ni ngari 4 na nduthi 2. Ekwirwa ya marahungwo mahuri uthuthuria ugithiaga na mbere. Kugena kuo kamiti ya kugathika mitatira ya kung'athania na ng'aragu yugite ati ugwati uyu ugucuhirira bururi tugikinya nginya mweri wa 10 mwaka uyu tuli kwa gukorwo na ugaruruku oro wothe. Muikaririete wa kamiti ino uria nowe murugamiriri munene wa kambuni ya Safaricom Peter Ndegwa augite ati ikiro cia gwati uyu icungiriirie fata wa kurehe a Kenya hamwe na kumoria mahothe kigina gia kuhatura aria mahatiriirio ni ng'aragu muno makiria aria mari ugwatini na gutigirira mitatara ya kuruma ya ihinda ni yagathikwo kwa muhiano weji wa dam Wairo wa Nyambura no ino riboti na njira ndikiro. Ikero cia urugari uria ucungiriirio ni riũa ihiũ igithiaga na mbere na kuongerereka, uguo noguo marũrũ ma ng'aragu marakĩrĩria na kwambatiria ithabu ria andu aria marabatara uteithio wa irio. Kamiti ĩrĩa yamuritwo kugathika mitaratara ya kuhorohia marũrũ maya na gwetha kihonia kia guturagia thina wa ng'aragu yugite ati ugwati uyu waya guthie na mbere nginyagia mweri-ini wa 10, noguo ni kuga ati a Kenya milioni 6 thiini wa kaunti makiria ma 30 megukorwo makiarira aruna ao ruhi. We will be calling upon Kenyans to continue giving to the drought response fund via paybill 880-990, paybill 880-990, which is available on all mobile networks, and it is free. There is no charge to that paybill, and you can contribute as much as you can afford. This time we are saying Wakenya tulindane, and I call upon all Kenyans to linda Wakenya wenzetu by contributing any amount that you have to that paybill.
Kamiti no yugite ati ratanya kungania bilioni 1 mweri-ini uyu na kigina kiria gikunganio kigukorwo kiri kia guteithiriria kuhe Akenya irio arita mitaratara ya ica ikuhi indi unyitaniri-ini na ruhonge rwa maabitha mbiraru. Mbeca iria cikunganio nicio cikuhuthirwo kwenja ndobori 100 ria 92 kaunti-ini 30 gutigirira ati Akenya ingi toria kwahotekeka mena mai ma kunyua ma mahiu na morimi. The impact of the drought goes beyond just the food issue. It's a livelihood. It is kids dropping out of school. So the actual multiplier effect on the drought has been very, very significant, especially those communities that rely on livestock. I want to also reiterate the need for us as Kenyans to put in place measures for long-term sustainability to ensure that we plant trees, because if we take care of the environment, I think all issues of drought, issues of hunger, issues of security will actually become a thing of the past. Kamiti no ni tugiritie mibango ya andu kiumbe na ya atongoria ya kuhe andu uteithio wa irio iria irathie na mbere indi riu irenda kweruhia wathi uyu na njira ya kwambika thabari ya kuhunia family milioni 2 mweri-ini uyu. Kuhunia family imwe kuringana na kamiti ino kurahuthira ciringi 2,500 undu murito watigirwo thirikari no ni muhuthu Akenya manyitanira. Actually projecting that the food provision that we have provided today will be able to sustain the family for over a month. Yeah, we know that whatever we have provided is yes, it's little, but it will go a long way as far as cushioning the families against the hunger is concerned. Ama iko nyingine tafadhali na kuomba tu kwa jina la Mungu asaidie. Niletee nyingine tafadhali. Mungu akurudishia shukrani. Ama kuna mwanadamu asante, Mungu atakurudishia asante. Mzee mama, watoto wasilale njaa na umepewa chakula, ufikishe chakula nyumbani. Hii chakula yote ifike nyumbani. Na isipofika nyumbani basi tutafuatilia na wewe kwa nini watoto wako kupata chakula. Mubango wa kuria Akenya mahothere kigina kia ng'aragu niguo wahuthirirwo bara-ini ya ng'aragu mwaka-ini wa 2011 indi gwacokire kumbuka ciuria cia ungumania na wanangi wa mbeca iria cionganirio. Kamiti ino yugite ati nigathikite mitaratara ya guthinga marima ma wanangi wa mbeca na kuria cingikorwo cikiurira na iranire ati muthia-ini no igatariria uria o ciringi ikahuthirwo. Ngiribotera iNooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Mimi ni mama wa watoto 12, lakini niko tu na watoto 2. Wale watu waliweza kusurvive. Nifanyie ectopic pregnancy, usitumie family planning. Okay. Na ulikuwa